abacula abashashaba sasesitayeleni. Hayi indaba ukuthi wathi amonye baba senyavuma, wathi amonye baba senyavuma. Shit le. Sanibonani kuphinde kuphulaphula khona lombuso njengamanje ubungela wena ke mathinta acebisa into mzimqomela amahlaka abanye zibaqomela imali ethi buwazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala langicela upress lapha ke subscribe button share uphinde comment kanti ke uma press subscribe button ayikho imali ehamba kodwa ke sukwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma ke sikufakela ivideo ehamba phambili engane zakho la sephuthwe khona ivideo eChokama lidelela khona uKhuzani ngengoma yakhe ke ethi wathi omunye baba sengiyavuma lathi ke abacula abasha abasesestyle ngizokhumbula ukuthi ke iChokama lisanda ukubiza ke yena uKhuzani lapha ke ngelegend umculo kade wafika njengamanje uyiqhathanisa naye ngane zakwethu mina angifisi ukwanda kakhulu kodwa ke bengeke ngakuthi thasi ngicela ukuthi ubambe ephelele njengamanje ngale My dancer uKhama chita kalanga abacula abashashaba sasesitayeleni. Hayi indaba ukuthi wathi amonye baba senyavuma, wathi amonye baba senyavuma. Shit le. Bukhoma lana senze impinama keda.